kiama kia matatu kia Meru Matatu Owners Association na ikenenkirete ngabana kawira mwangaza matha mirongo elina yana kwariria gucokia gitumi kia muchemanio oyo mwaka yo menyasa konendi ethirite ukiangaratana kwene askari ba county baranende bakwirikana ibatumire kinya muchemanio oyo tethire yogita na mbere bagwete bubare manende bakethira bakirungika na kwangaratania ugende bwangari cha mwingindene ya county menyasa ko yugite ni moya sako cha matatu iranene na kumithikira nende nikona kinyengi itethire kirikira wa mwandikio twandeto muthuri muri ukina utwambirie choro bwerwari umeneka chakashera umene njuma nthiru kine mshamano ya sako emenya arakonekana mshamano yo thangana na ndo bagitumike kinandi mtho na arua kiama kia ngwatano ya matatu ya ndene kaunti Meru betha bagitirimana onto bambere betha bakirekana ne karikariri na manto yara yati tukenetie batu ya tongeria ba Meru eje begi sako cha Meru nontu gitendo kirea igitendo tukuregana nakyo igitendo tukura umuna inya sana na igitendo tukuga tutumba kugitikiria igitendo barbaric kia hooligans kuangaratanya michemanio ya sako michemanio ina procedure na rules na ndeto iri thingatagwa na kulingana na mantu jara jenderere ntukweu kwenyangia muchemanio ya sako rojo tutije muchemanio ya sako eri kuju kenyangwa so atore na solidarity na kiama gike kethira ikiamenya muchemanio yo nyangirwe tukauga itukora umugitendo gike sana na tukogwe makosa muno ja thithikire thirikari re bwirete kwithira itukaraia supportaga igitunga mukono tuthithia mantu ja mega tukithutha ithurano tukathura atongeria na njira ira yagirite gutuika thirikari niyo yumba kwithira ikithukia michemanio kenda twendelea gutongeria sako na njira cia ukora na njira itekwereka birete to very shocked itwithire twina pigwa nene gitumi sako nene na menyeri ngithitwe orera tukumanda na Meru county kwena bya mabimba binene na binge binini ya sako rantongorete sako nini muno very little enderera ke amakine na menya kiringithitwe itowigwa to very shocked gitumi bya mabira inini kabiomba kuthira definitely santo bara vejire kuthukia muchemanio pale atukwigwa batwe tutegwiritwe nonto muchemanio wethe you atangaza 14 days na thirikari nije tontuga tukwa bara ba vejiro tonyera batathithirie bwega nonto bajari na ndebe go batina wetiko na mabisa bonde ba county marabaka wetero nonto bubu magaindi jara tonyere stage ukora burabo kuthithuaria antu gutunywa biondo antu gutunywa mbecha antu kutharanirwa mirigo na nambi iu niyo ngugira thirikari ndi kwithira igitaga ekuthiria okora ndene stage ekuthiria mokora tauni yetu endete mantu pete twagwita kuthukia kithurano gia sako jai mantu ja ivo inya baraba jaigitwe ndene Kenya imantu ja twaibicete mona atukiwa ndo na tukaigwa nyanto ni cia kuga turi atongeria basako cia Meru kuma thai tukwaria mwankaro uyu goro aithirare utwariria na twikumea bura mwerekera wawe gitumi batu nkoro cietu mwanka thai turi mwabura mucemanio yo uga ne ati tutina trust na officials ba thirikari baraba getika na baraba onekanete clips bakiorganize ntetoi ba poronja isikirisa kwere akethira buruburu ibokira murungu nikenda mwatongeria bara bomba kugeta inya na nikenda bomba kuthithia election yingi bakemenya kabisa batetonyerwa na ne unyasa kuingia kithithio tonge election yao bomba kwitha bemenya kabisa thirikari no ba support na betha bena freedom nontu itukwaga atiri indiongo yakarikite kirisa kwemenya antu bara bakugwetwo bichine iria na kiripu chiojori Meru chiojora kira mari antu bara bakugwetwa ugoja mutongeria wao ugoja mutongeria CEO wetu ndene ya Meru county wambe wone na tawathi na nonto bagitumike kinandi panga vuna Meru ntukwe mwaki kubatwa na wakarande na kiama giki nikenda kuthiria ndineji kethora ti untuku ya njuma bakathithia maandamano nene kaunti Meru na guthi matatu inyemwe getangugine riromba ngabana wetu ura twitikitie na ura twete shima leonde aciumirie mbere njuma auge musimamo jo eke mantu ja jonde ja karikite na arua rojo gwikinya njuma ethire agutwira mantu ja mega na kethera muno akiumba gucemania na atwe kenda atwariria na itumu respect na jara gatwira au tukathikira na mantu ja utubangite ja njuma tukarungika kethera ngabana akaria na atwe na atwire musimamo jo tutegweta njuma twigweta naro na rojo umire kabisa umiro twire atire gukarie mbisi ni before tutera umara ome na nde barabara chingwa stage ngwa biachara irema na ndiko twiko twengo gekenderea Friday
auke itubangite kurunguka biashara cietu mwanka ngabana otwaririe kana twithire tukiona solution ikiruntu bara bukarikite gitumitwe itugwigwa tutiganiri na tugwiritwe gitendo kira ta gitugwiritie ukomba gutwariria mbere njume kinya nonto njuma tukethirwa twina mantu kidogo na jo kidogo jate twaja thongi muno mirui na yetu kuga mbere tutonyaginte tura tugatonyagie icio njuma auke ugo gatwariria janga bana wetu na CEO ukirega na gitendo giki gya karikire njuma kia mene gitu sako yitagwa menya ni Sako Muthuri Muriuki, Woro TV, Mutiro Kangangi.